tetap semangat lah, walaupun gak dikasih uang jajan juga. Cewek saya tak tumben di lembur raya cewek gelis culik weng lah. Oh no. Neng, jadi sorangan kenaon. Atuh sakadana kenaon aing. Ayo mending ngurang jajan cilok Mang Padil. Gurih-gurih nyoy. Atuh harga yuk. Ayo. Cilok Mang Padil anu ngeunasa kameri teh. Harga. Woi, eta cewek sana. Gelis amat, boleh, dewek. Nyobes ya. Anak batur poin tadi culik. Teu nyoy emang sia. Yoan sia daek kesinana. Ya jorek. Sembarangan sehari ngomong. Karak sia doang anu ngomong kain goreng. Aing jajan ke cilok Mang Padil lah. Banget itulah. Ngabetan bae sekolah bener. Kalau kau tadi ak di telepon kau pas ya. Cici dulu guys, si Janus pakai jamak sekolah lu, Ci. Nah, kemana Cina? Ciyo, si Janus pakai baju sekolah, nah kemana eta? Goblok. Geus nyaho sekolah libur. Sampai corona eueuh, tolol ta budak. Nyaho, belon ta budak. Belon, sini kemana? Nek sekolah lah geblek genap pinter. Geus nyaho sekolah libur, alah sekolah deui sia. Pan aing teh dibere nyao sekolah libur. Pan saya mah kemarin teh sekolah. Oh, meureunnya. Kawan aing mah. Geus aing dek balik lah. Assalamualaikum. Mak. 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 Ih, kemana nih ge, Mak? Mak. Ih, pengen saring lah. Hei, kami mah kemarin menang duit corona. Jangan mah jangan aja menang PS doang. Nah seberapa duit sih ya? Menang 600.000. Atuh gede. Iya pakai beli cai. Hei, menang duit corona lain pakai beli susu, jangan beli pakai cai anak batur. Kembungnya nak. Kubu duit corona lagi makan bayar hutang. Siapa yang nyoba utang nak? Saya ngomong ke duit corona bae, ari salaki sia ka mana kitu? Pugus teh pulang-pulang, ieu gen teu kabeli susu, ieu ge cirik bae nyusu. Iya meureun, Dede belok kanan meureun. Sekalian bae belok kiri. Main kemana meureun jangan eueuh bae. Tuh, nih budak tuh. Coba kau yang tanya lah. Naon main teh nya? Woi, Bang. Woi, manggil main kak? Ji, teu nyaho aing Nus. Ji, tadi mah masih aya ditu tuh Nus. Di ditu di mana? Tuh, tadi aing di rumah di pojok tuh. Jeung ibu-ibu. Enggeus ka aing Nun. Oke. Emak di tangan ke karer kaki kidul. Nyona mah di dieu. Dek naon jeung sia nyaran aing bae. Ya sia ngaganggu masih ke kongres bae. Emang kongres naon tah? Kongres beres. Oh, Kunaon sia jahino sekolah geus balik. libur nyampe corona eueuh. Kunaon sekolah libur bae. Atuh di ditu na libur jing. Masa libur asup bae sekolah? Atuh sia ngadang teh naon di sekolahan di meja sekolahan ngajopak bae di dinya. Mak, meuli celana sih mah izin sekolah make rok bae. Samikiran calana, bandaringan ge kosong. Geus sih lah mikiran dahar. Dahar mah gampang, meuli celana heula bae, embe ulah izin. Geus sia ka ditu ari neuk meuli celana mah mulung teh naon. Deh, geus ge lah. Heeh. Wih, meuli celana be garati, kudu mulung heula. Tapi bener sih, mulung ge eutik-eutik mah. Loba duitna. Lah, ngan mulung bae lah. Sugan bae kabeuli celana mah. Kuk sayu. Keren ya mun dipake mah ye. Keren. Coba kau yang pakai lah, sugan be mantap ya mulungnya pakai ieu mah ya. Mendingan mulung lah. Yang mulung lah, sugan be menang duit.
pae di bae di. Oke. Yuk. Ayo dipalak meuli aing. Nus, aman nus di nus cekek ku aing. Aing teu boga duit lip. Aing karake mulung. Gisya yang boga duit bege kudu mulung ning mah. Udah aing ya gawena ya malah aing mah gawena. Bisa mulung kan itulah. Ih jam seberapa yang dahar lapar betung. Woi Mar, kemarin yang tabrakan sih di itu tuh. Di mana? Tuh di Simpang Tilu. Nonton tabrakan. Tabrakan jeung motor. Hah? Lah saya meng. Hulu jeung leungeun Marisa. Ci, bener sih. Emang mah chicken ta, bisa. Tunggir bener. Kira aku Mulung naon di ge. Aku areureun nyara rumput. Corona ieu nyara rumput. Heuh, beb. Sana tuh beb tuh. Heuh, Buku sada lu. gembel aing. Gembel dong eta. Ih, dia eta mah si Janus jaruan nama. Cih, lain sama. Lu. Beb, kok gembel pakai daster eta mah? Ci, Mana euy? dulu ge. Woi Mar. Woi meng, benar tuh si Janus tuh. Tuh nya Mar, cek aing ge si Janusnya. Saya mah teu percaya Sepeda ini lumayan nih di celana mah yuk. Ayo jalan mana euy nya? Mantap ge dijual mah yuk. Awak udah. Meng, gembel dapat sepeda sih, Meng. Ayo jalan mana? Kabur. Gembel balik. Sialan itu si gembel. Woi, lo sampai los, woi. Woi. Gembel. Woi ulangnya. Sepeda tuh. Sepeda tuh. Ulangnya. Kalian sesuku sia. Wig nata ketipu. Aduh, sialan. Lumayan nih jeung beli celana kenyahoan di ge. Aduh. Bisa gede pedeng lah. Ya ampun ge. Aja Pak Join. Gimana? Berapa aing kieu na eta di. Atuh geus nantak naon ya ieu. Anjing ya mantap double kill. Ya emak ya, tah. Tas. Aya ditu. Di. Cewek saya tak. Be, bayan lah, Be. Motor. Ayo kena. Ya. Hiji, dua, tilu. Mana? Siap tah. Woi, Gran. Cuyut. Sorry. Masih. Siapa yang pilih bener? Gus nyaho nyampe sekolah. J, dua, tilu. Atuh sia teh nyoba hutang na. Lah saya ngomongkeun eta bae. Saya mau ke Karona, be Karona. Dua, tilu. Emak di tangan ka kaler ka kidur. Nyaona mah di dieu. Dua, tilu. Ningan mulung lah.
curi. Bos, kita nyak J 2 tilo. Ayo ngomongnya panjang kuin. Siap ke skebe lah. Enggak. Siap yang capek baik kudu mulung. Gan. Sabar. J 2 tilo. Tunggir meureun be. Kira aku. Tunggir meureun be. Cing. Channel kamera. J 2 tilo. Meng, si gembel nggak kepeda tuh. Eh, udah kunjang tuh, Meng. Gas. Ayo, J 2 tilo. J 2 tilo. 2 tilo. J 2 tilo. Ya, J 2 tilo. Halo semua, jangan lupa